Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Intay ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 agingga iti 4. Kakabsat ko, ibilang yu aragsak no aglakam kayo iti amin akita ti pakarigatan. Agsipod taamuyo ano agbaligi ti pamatiyo amang saranget iti kasta arigat. Pataudan na ti anusyo nga agiptor. Managiptor kayo kumaakanayon kan awan pakapilawan kan pagkurangan nyo. Bueno, papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok iti drama tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Nalawbatan na iti cellphone ko iti kado ti miskol ni Nida. Ay, ringan ka kumaitay-pay. Tagriring ta cellphone mo. Asino ay day ta nga umawawag? Anya ka din ti oras? 2:00 iti parbangon. Ni Nida mo ito yung nagmiskol. Una mo day ta nakabsat ko. Istorbo iti panaturog. Kasaritam ngamin no adda oras mo. Amang ano seryoso ti bagana. Kaano mo't anaawanan iti problema day diya kabsat ko. Sapay syaklata ti asitgan na. Ay kataganos ka Manang naka. Gagangay asika ti asitgan na. Namin anon abi nagbagaak. Isulat tamot. Awan nagmamaayan dagiti pa magbagak ken kuana. Maumaakmet Ala, maturog ta nga rudan. Diyak kaya ti mapuyat. Nakarkaro adyak kaya ti mapuyat. Tanasapa ti trabaho inton bigat. Anya man na ti problema, Nida. Nilakay ko, Manong. Saan man na nagawawid iti manungal daw? Kanahod matakas tanay jay. At pa hindi saan na nagawawid iti makabulan. Saan na baruday ta para kanyak? Manong, anyang iti aramidak kanilakay ko. Tinawagam ka din ni Manang Carmen. Saan na matasungsong bata nagiti awag ko kanukuana? Sa pagsubli ako niti trabaho. Nag-break ak lang taimbakat ni Busme. Nga daka niti restaurant. Di magasak lang diti pagtrabaho ang restaurant. Tagpabalakad ak kumakan ka. Malala, inakagluton ta ado ti customer. Agsarita tanto. Unay kamutan si Kanida. Di mo la pilpilyon mo ti oras a panangawag mo kanyak. Manang, Agasam day ta. Parbangon nga umawawag ka. pasensya ka, Manang. Mariribukan ak ngamin. Kanayon ka la mariribukan. Makaumakan. Manang, Anya ti parikot mo manan. nilakay ko. Nilakay mo asaan manan anagaw-awid. Iso ka di manan day ti parikot mo. Wan, Manang, makalawas sa sana nagawawid. Ay, Nanida, 7 atawanan. 7 atawanan, aday tati kanayon aparikot mo. Nandiyak namin amo ti aramidak. Kan, awan tinapanunot mo a solusyon? Isungarod nga agpatpatulong ak kada kayo. Tatalaga adyak amo ti aramidak. Pwes, denggam day to ibagakan ka. Anya day ta, Manang. Maturog ka, mangan ka na sayaat, aginana ka. Kat no maaramid mo amin dagita, at danton na panunot mo a solusyon iti parikot mo. Kastalaang ti aramidak. Wan, dakal abanag ti maaramid na dagita kan Kanida. Kita man day talangam, kas kalag tawanan iti 60. Enjoy mo't atablag mo. Abay, kasta ti balakad mo, Manang. Diyay kumamot husto nga aramidak ti ibagam. Natagsan sa una ti parikot ni ating Anida. Isumot lang iso ti parikot na. Diyay lakta asawa na asaan nga agaw-awid. Apay, imay dito yan mo. Ay na, inungungtak amanong. Agasam, inawagan nak iti parbangon. Nagado a miss call iti cellphone ko. Una yan. Inungtak, idi na pa ni opisina. Kat no imay mat iji restaurant a pagtrab-trabaho. Ha? Napanidyayan mo? Isumot la tati bagbagana problema na. Ti asawa na.
Makauma nga rudan manong. Ang makaasim at jagap sa ta. Anya nga rud nga iti maramidan tayo iti problema na. Anya nga, iti maibalakat ko kankwa na. Idi pa'y ngamin binagbagaan dagiti naganak tayo. Asaan aday di alalaki ti pakiasawaan na tababaero. Impilit na mutlat ti kayat na. Oh, anya nga'y ita. Kumare Nida. Hindi. Nakasusuon ka mat iti basket, Mare. Imayak nagisursur iti lakok dito lugar yo. Ay na, naibus amin alakok anateng. Nagado ti aggatang dito sikat. Ay, kasta ka de. Ayun gayam, apay asaan kamutin nga umay aglaklako ije palengke. Agmay sa akong aglaklako ije hilera apaglaklakwan ta. At ang amin parikot ko. Taasino kumangay ti awan parikot na. Saan manen anagaw-awit nila kay ko? Jak amo no sa dino ti pangbiro kakon kwa na. Apay abiro kam no saan mat amapukpukaw. Bayam, agawid tulat na mare. Ay sus, parparigatem la tabagim amang pampanunot ken kwa na. Anya ngay ngarot ti aramida. Umay kakit di aglako. Tapno adda kwarta apang biag mo kadagiti anak mo. May sapay dayta aparikot ko. Mabainak mo na dumawat iti kwarta kadagiti kakabsat ko. Kat, agbiro ka ngamin Nagado amalakwan dito yung lugar yo. Apay adi ka aglako iti nateng. Mayaw awan mo pa iti parikot mo no adda aramidam iti inaldaw. Anya ngay kumati maganab mo no agtalinaed ka lang dito yung balay yo. Kastoy agpampanunod. Ay namare, saan nga amin a problema rumbang a serious wam. No awan solusyon na, saan a problema dayta. Umay kakit din aglako. Ay, amom, adda baro a pangananta iti halo-halo. Ken pansit ijay palingki. Huh? Malaksid ta na imas tilako da. Nalakapay. Umay ka aglako inton bigat. Tamapanta ijay. Ilibre ka. Iun mo mananday ta cellphone mo, sakbay amaturog ka. Kat inton adda umawag, marurod kan tumanen. Saan mo tan nga umawawag ni Nida? Manon nga aldaw, asaan nga agparparik na. Day takat ibagbagakan ka. Kanayon mo tumot ngamin nga ungtan. Kasano ajak ungtan? Dinamot amo at tulungan ti bagina. Ay, gimuran kan katikabsat mo. Bayam, no balakadam, dinamot aramiden. Agsubli-subli, nga isulat ta ti parikot na. Katsikan ati mang kumusta kan kuana. Ay, bayam nga iso ti umasidag. Binagbaga akmutan, idinaudi ang nagkita kami. Ala, maturog ta nga rudan. Tani, rabiin. Makarelaksak itan, tadi na kun awagan ni Nida. Pudno anabangsit dito'y palengke, mare. Ngam naragsak, no aglako ka dito'y. Nangruna no maibos adagos dagiti lakom. Ay na, winarod. Sayang dagiti manunga aldaw asaan ka naglako. Anya ayat inararamid mo. Awan ijayak labalay anak sang sangit. Sinangsangitam nila kay mo? Katwan binirok ko pa'y ngarod no sa dino ti ayan na. Kat, anya nga iti damag mo no sa dino ti ayan na. Adda ka numanin sa bali asimurutan na babae. Ay, babaero talaga. Talaga nga irresponsable nga asawa ken ama dagiti anak mi. Saan kan nga agreklamo? Mala, umay kakit di. Taintamanin mangan iti halo-halo kan pansit. Ay wala niya. Total, naipaibos tamutan dagiti lako ta. Kat, anya ngay. Kalpasan na, mapantaago kay ukay. Adda amok anala kaapago kay ukayan ta. Si ka talaga. Nagado ti ammom ang naglalaka alako diti palengke. Sakpay ti ko na. Dagitimit lang anak ni Nida, tinasangputak iji balay da iti napanak nagpasyar. Ayan kanong ay dinanang damanong. Nagsublimot ka nung agla ko iji palengke. Ay kat nasaya at ano kasta?
Mas dawak, tasan mo't ngaminin nga agparparik na. Bay amlat ta ka di. Umasidag tulat ta no ada kasapulan na. Sa bagay, amanga no nakaamirisan. Nasaya at matmanong. Kan mayat no da pagbirukan na. Tapno saan nga utang kanya. Ay, kunak mo siya lang tias asit gan na. No kasta nga awan kwarta na. Ay na uray siya ag-text no awan igatang da iti bagas. Jakon singsingiran ta amok nga awan matpagbayad na. Sa bagay, tulong tanken ko na. Nagadun, tibulod na kanya. Nida, nimot manang mo day tamagmag na. Ay, wan. Ay, umay siguro agpalengke. Ni, di na kan samot nakita. Ay, ayabak man. Barang gumatang kadagiti lakok. Manang! Dito iti paglaklakwang? Un manang. Dahil ti kadwa nga aglaklako. Imakar kamot gaya man iti paglakwan. Iso asaan kan amakitkita iti sigod a pwesto. Ado nga ti aggatang dito, manang. Limok magkamot, Nida. Un manang. Imbagamot ngamin amaturog kan mga anak iti husto. Kan saan ko aseryusun a panunutan dagiti problema. Ta amin na problema, ada solusyon na. Nasaya at dayta, Nida. Alangarod manang, gumatang kan kadagiti lako. Sige, tapno makalako ka mat. Lakay, nakitak mo't ni Nida iti palengke. Talaga gayam ang nagsublin nga aglako. Wan, kanam mo, nakaisam mo't akaslawan problema na. Ay kat nasaya at ano kasta? Diyak mo ano ang angawon na kidi ko na sinurot na kano di balakad ko maturog kan mangan iti husto. Kahit sinurot na siguro nasayaan ngamin ti panagpampanunot ti may sa atao nunaan anay ti turog kan kanan na. Sa bagay mo't ket di Anya ngay ti maganap na no problema latan ti pampanunutan na. Ay namare, graduation gaya mo dagiti estudyante. Wen nga rod, iso a problema kita ti pagbadok. Taag-graduar jay inauna nga anak ko. Ay, agpagraduar kan? Wen mare. Ay, jak nga rod na puutan ti panagtulid ti panawan. Ay namare, agpakuleyo ka nga ruden Ay katun anya pa'y ngay. Ay na, umay ka nga ruden tamapanta agpili iti pagbadom di ta ukay-ukay. O sige, sikaman ti agpili iti maibagay kanyak. Nalaing kakat nga agpili iti badbado. Ay nawon, siyak ti makaamukan ka. At damang make-up ka. Kasapulan pa'y ayaday ta. Ay na, siyak tun Ammom ti ag-make-up. Siyempre, nalpas ko ti cosmetology ide. Kasta aya. Jalaing kuri. Tamas dakdakkel ti sapul ko iti panaglaklakok mare. Agpagraduar gaya man ni Nida. Wan nga rod manong, agay ayab iti balayda. Para iti selebrasyon ka no, ti panaggraduar di anak na. Makitan tayo ta. Oray pinanawan ti asawa na napagraduar na ti anak na. Ay kat agbalin nga inspirasyon kan kwa na dayta tapno na inayunan na pa'y tigagat na. Ay, kunak lakit din nagnanayon abaklayan na ti problema na kanila kay na. Huwan nga rod amanong. Damag kumot, asan ka no pa'y anagaw-awid di asawa na. Jak amo, awan mo ten madakdakamat ni Nida. Ayanan nga di anak mo naggraduar. Saan kayong samot nagpicture nga agina? Ay, napan iti ayan dagiti classmates na, manang.
Adda kanong group picture da. Ay, kastaya. Sumarunudan to kanon kadagiti classmates na ijabalay. Anya ay ati saganam, takasla adumot dagiti inimbitaram a bisitam. Ay kat addamot manang. Mabsog kayo mat Ay, no kumata nagawid mo at dyan nalaing nga asawam. Bye-bye amon day chay manang. Problema na nudinan kayat nga agawid. Saan mo ka din aberberokan? Ay, isupay nga oras ko ang mataktak amang birbirok kan kwa na. No kayat na ti agawid. Agawid lata. Ammo na mo ti balay mi. Kunak man no ammo mo no sa dino ti ayan na. Ay, saan kon abinirok manang? Ay, agyaman nakit niya kadagiti balakad mo idi kanyak. Amok manang, dimteng ti punto, anaumakan kanya. Ay na, sa anak anauma ading ko. Apay ko maama-umaak ngay, katkabsat ka. Agyaman ano kasta manang? Sa anak kon ama nagreklamo ita. Inikat kumatan ti buteng, dito'y kaunggak. Anya kami na ayadag iti pagbutbut ngam. Kas kumaiti, saan kami nga agbyag, no awan nila kay ko. O, kita man, saan kayo mo't anaan ano? Nagbyag kayo mo't anaragsak kadagiti anak mo. Un nga rod kan napaggraduar ko pa yan, dya anak ko amay sa. Makitam day ta? Ala, intayukit din ija balayutan mabisina kon. Sige manang, intayon. Agpakada ko nida, naparte ka kun kahit. Ay unay kan manong, nagbeat ka matan. Agsubli akin ton madamdama. Uwan taado pa'y ti arak. Asino nga'y ti manginom kadagita, no saan ada kayo? Ne. Apay nga'y ayaw awat mo day ta'i, Manong. Kaya lang kablawan. Congrats, Ay, ni Manong talaga. Saan mo't asyak tinaggraduar? Diyay mo't anak ko. Kinablawa kong dyan anak mo. Sabali mo't te parakin ka. Agasam ay. Itilaksi ti adu arigat mo. Napagraduar mo. Ti inauna nga anak mo. Ay win Manong. Awan mo't sabali anam na maak. No dito'y bagik mo't laang. Iso congrats. Baligi ti anak mo. Baligi matan ading ko. Agyamanak Manong. Kan agyamanak ititulong yo. Sursurwan nga iliwliwag dagiti problema. Taamin a problema, adda solusyon na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.